Amen. Ngikhuluma igama laNkulunkulu yisenendodana namayingcwele. Amen. Bazalwane bese ngifundile ke Ephesians chapter 3 lengicela ukukhulumela kuye namhlanje na ekseni. Lala sifunda khona namuhla it's just a build up again. Ya lo chapter 3 la khona sizabe sibona another phase. Apostle Paul lasifedela yona. Lapha ekuqaleni ku chapter 1 kuvela umsebenzi waNkulunkulu wekuhlenga abantu. Build up on that foundation. La khona uNkulunkulu ahlenga abantu akwenta lokho anguNkulunkulu uyise uNkulunkulu indodana uNkulunkulu moya ongcwele enda lo msebenzi wehlenga abantu. Ngithathe ngibeke lapho bese kuthi ku chapter 2 kuvela la khona uNkulunkulu abuyisana khona kuvela inkonzo ye reconciliation ukubuyisana lomunye nalomunye nekubuyisana kwemaqembu lamabili ebaJuda kanye nebetive ngoba ebeJuda bebathi thatha ukuthi hayi ngithi bantu baNkulunkulu betive bantu nje kodwa na uma ngabe sebaphendukele enkolweni yabuJuda batawubese ke sebayaconsider uNkulunkulu ukuthi nabo sebabaNkulunkulu. So ke lokhu build up kanjalo kuyofika ebandleni emveni kokuba Kristu avete an alternative way where it's not only just the Jewish part bantu labesaba uNkulunkulu labemukeleka kuNkulunkulu. Labe sifunda khona ke namuhla ngithi into yokuthi uMapostle Paul uveta imfihlakalo ke mystery ngiyayikhaza masinyane bazalwane kuthi nasikhuluma ngemystery sikhuluma ngayo ukhaza ke kwekuthi imfihlakalo yaNkulunkulu nendzawo yemuntu ngoba sinendzawo yethu thina njengebantu but kulendzawo yethu kunemfihlakalo noma imystery yaNkulunkulu. uMapostle Paul uyiqala ke kanje uchaza lobuso balokwembulwa kwalemfihlakalo yaNkulunkulu ukuthi buso bayo kuyinto le kanjani. Akubeke uMapostle Paul abese ungena ke phakathi masifunda verse 6 kuya 7 so ungena emathunjini ukuthi uyayidescribe the mystery of God bese kuthi ke masiqhubeka sifunda verse 8 na 9 lapho uMapostle Paul so uyayipresenta so yaba before abapresentela abanike uqale wangena emathunjini wayikhaza wathi umaqeda uyikhaza wase uyabanika egcineni ke konke uMapostle Paul uveta injongo which is verse 10 to 11 injongo yalemfihlakalo yaNkulunkulu. Now njalo sengishito lobuso balemfihlakalo yaNkulunkulu verse 1 kuya verse 5 lathi khona ngalesi sizathu ngiyanithandazela mina Paul lengisiboshwa saKristu Jesu ngenxa yenu ninebetive empeleni senivile ukuthi uNkulunkulu ngemsa wakhe unginike lo msebenzi. Amen. Kuthi ngwethwale kuze nisitakala uNkulunkulu wangadisa imfihlakalo ngekungimbulela njengoba sengike ngathinza nje ekubhaleni kwami nanifunza lokho nitawubona kwathi kwami ngemfihlakalo yaKristu bonke bantu abazange bayadiswe etithukulwaneni letinye njengaloku nyalo seyembulwe ngamoya kubaprostoli bakhe labangcwele nakubaprofeti. So nako ke la ngikhona khona lokhu kutshengisa le face yale fihlakalo yaNkulunkulu uthi uMapostle Paul kwananami ngisiboshwa but kunento lengijabulisako uMapostle Paul uboshiwe useRoma mawufunda lo mlando kuthiwa it was a house arrest
bekangekho ku-prison cell kodwa bekaboshelwe endlini. And uMapostle Paul emini bekanikwa isithuba sokuthi angahamba nje la ngaphandle bese kuthi ebusuku so uyaboshwa aboshelwe kulomunye waletiboshwa ukuthi anganawuboleka noma aboshelwe kulomunye kumbe walawo masotsha noma wasithenjwa lesokhona lapho ukuthi akanawubaleka. Now nakaboshelwa, let's say uboshelwa kulomunye wemasotsha kwekuthi anganawubaleka ngoba ugathi. Now uMapostle Paul nakakuwa lo bosho wakhe akasho ukuthi ngiboshwe ngemaRoma, uthi ngisiboshwa saKristu Jesu. Noma kukhona lokubi lokumehlelako akasho ukuthi ngiboshwe ngemaRoma, uthi nguJesu. Why uMapostle Paul athi uboshwe ngenxa yaKristu Jesu? Usho ngoba uboshwe masifunda incwadi yema-Acts, uboshwe ahambisa livangeli for the good purpose of the gospel, alimnikisa kubantu betive kuthi bayokwembuleleka ngalefihlakalo. Wase uyaboshwa uthi ke angaboshwa ngemaRoma, mine kungenxa yaKristu ngoba bengihambisa tindzaba takhe letinhle ngitisa kulabanye abantu. And lento ithintile kwekuthi uyathi uke uboshwe for a good cause. Akusho ukuthi bonke abantu lababoshiwe laba behind the bars hamba uhlekisa ngabo kuze kuvelele emhlathi ngoba labanye baboshwe for a good cause. Kukhona bebabulawa wathi uyativikela wafelwa ngumuntu. Kukhona bekathi uyakhuluma wasebenzisa ligama kumbe lelingasilo waboshwa. Kukhona leyithetha inkosi yenkantolo ngoba ithi inkosi yenkantolo ngekukufa kwami noma ngekukulalela kwami ngikuthola uneliqala. Inkosi yenkantolo iyalalelisisa ezisakhuluma emagama, they play a major role enkantolo. Awuhlalwa ngemagama lapha. Inkosi yenkantolo iyakulalelisisa ibese ithi ke ngekufa kwami kulo nangalapha presentation le second year inkantolo ikuthola uneliqala naloku ukanti ushelele lapha elwimini wangabeka ngalendlela lento yangasamshadi nalokunye kuthiwe utholakala uneliqala. So ke akusho ukuthi wonke umuntu lo senkantolo usenkantolo ngenxa yokuthi wonile. Lo munye wehluleke uthi khulumela uthi uMapostle Paul ngila enkantolo ngenxa yelivangeli lebe ngilihambisa kuthi namhla ngikhulume nemuntu lothi kanza asinkinyankinya aboshwe noma ngayiphi indlela la khona athi vela uboshwa usuka kwasejele kwekuthi ungakhululeki ungathi veli part of the community noma ke uboshwe ngisiphi isimo. Uma ngabe ungumKristu asewuke ubale njengaMapostle Paul uthi ngisiboshwa saJesu Kristu. Itolo ngithindile nakathi apostle ningithandazele verse 20 wa chapter 6 ningithandazele nami mina esiboshwa lengisethi ngetaneni ngathi leti ngetane tatfakwa ngema-ambassadors letati khombisa umqoka noma umnotho welive lebasuka kulo. So nanamuhla uMapostle Paul ubhala usethi ngetaneni selokhu uyasho ukuthi liqabile lelive lengiboshwe ngaboshwa ngenxa yami kodwa angeke ngize ngiyekele lokho. Uthi angikhulume ku-2021 usaqala umnyaka whatever that befalls you buya utobuka evini laNkulunkulu kwekuthi ungabe sothi hawu mina ngathi ngithi ngentela bani ngathi ngikhuluma ngithi ngaze ngiyaboshwa nje vela ngisangenelani cha. So uyabuya uMapostle Paul like ngishito ungena emathunjini ke manje uma sifunda verse 6 kuya ku7 uthi imfihlakalo mlokuthi betive nabo sebatindlalifa kanye nathi nekuthi sebangumtimba munye kanye nathi futhi sebahlanganyeli bezethembiso kanye nathi kuKristu Jesu Kristu ngelivangeli ngentiwa sisebenzise livangeli ngesipho semusa waNkulunkulu lenguphiwe ngekusebentela lenguphiwe ngekusebenta kwemandla akhe. Kukhona into lekuyithandako la iyavela ke manje imfihlo ngesiGreek
Imfihlo is not something secret lengadiwa. It's something leyadiwa but lengakempulwa. It's something that is obscured, something that is in the dark. Ikhona ayikuthi ayikho. Then kupita kube nemuntu lotokwembula uthi oh lo umntwana enkosi udalwa umntwana enkosi bani hayi ukuthi bekangekho bekakhona la solo kusihleli kumbe bengithi asukule manga wena but ngalesikhathi kufika lo muntu sekembulwa lo umntwana enkosi nguye lo sibukile nje lana simenywe nguye lo mqimbi uthi vele uphela uncibili uthi ye Jesu ngithi asuka ngibheke phi mina so uthi umpostoli Paul lento selokhu ikhona ihamba phakathi kwenu ihlala nani and lokho kusihlisa emahloni kwekuthi sende tinto leJesu kube besathi ukuthi ungubani besingeke size sitente phambi kwakhe ngaleyo ndlela leyo. So umpostoli uthi le mfihlakalo iyembulwa nguNkulunkulu kwekuthi sibantu bayadi uyabona kubuhlungu ukuthi uNkulunkulu uhambe uphethe into takhe kodwa ungembuleleke ukuthi uphethe ini wena athi Apostle Paul lamagugu sinawo kodwa siwaphethe ngeteacher delibumba lethi phihlikayo lokho we have to handle it with care. Now uthi ke le mfihlakalo ngleyo and le mfihlakalo ibuhlungu bazalwane ngoba lana the Jewish people like ngeke ngabeke eqaleni ukuthi njengaloku reconcile emaJuda nebeTivi emaJuda bekathi kuze ukuthi akwemukele uNkulunkulu ufuna ukuthi usoke ugcine imithetho yamaJuda wonke ube umJuda uthi umpostoli Paul verse 6 uthi imfihlakalo mlokuthi beTivi nabo number 1 sebathi njani ifa kanye nathi ethi uMaJuda bangakaso banganjani uyaqhubeka ungathi akasho lutho nekuthi sebangumtimba munye kanye nathi emaJuda uyabona nangabe kuyothiwa umuntu so ne-status lesilingana nesakho you feel like you have been belittled wena yourself uma ngabe babe walakhaya ahamba afike esigabeni sokuthi so ubona lo anti naye angumfati athi cha naye sengiyamthatha so doba nelungelo njengawe ngidomakhela naye kanje ufeel like you have betrayed me. EmaJuda they felt like they were betrayed where uthi uNkulunkulu mosibokhethe thine so bafaka njani laba bangangeni ngale ndlela ukuthi baqale babe ngemaJuda qala. You see into lengifundile ukuthi ukukhoda uNkulunkulu sometimes you feel like you are betrayed kufanele nemuntu agame ngawe nje kwentele tinto akukaphatha asuke lo mtsaka akukaphathe waqeda aphenduka wathi nami ngifuna Jesu athi Jesu wemukelekile amthathe amhlale sethuthane nawe. So lizulu akusiyo indawo yamagqubu yindzawo yekwemukeleka semukele kanjani hayi ngekulunga kwethu semukele ngekulunga kwaKristu kuyinkinga ke kwekuthi umuntu akuphe imali egibela ibhasi abesopha naloya wegibela ibhasi lo cabanga ukuthi usitha sakho ubese uyakhumba buka wena wentelwa umusa laloya wentelwa umusa lokusho ukuthi sekufuna umconsider lo respectful kwekuthi hawu bengathi ukuthi naye uyathandwa naye uyanawa nawe sale somnaka ngenxa yalo nake wena wanaka naye. So ke umpostoli Paul ukhuluma leyo ndzaba la uthi ngentiwa sisebenza ngesingisi kuthiwa dispensation lena Paul lakhuluma ngayo la dispenser ke bazalwane ngumuntu lo wendlulisa tinto letingasito takhe asengubenge lulimi lolutawufaka kahle esibhedlela kunadokotela kuya bana bona esibobani bakathe bakumikise kudokotela ngudokotela lo prescriber the medication kwekuthi wena kufanele uthathe ini uyithathe kanjani noma singakuhloniphi nje lo bazalwane asasike siyaleke sihloniphele siyithathe medication njengoba odokotela basiyala including myself. So ke nansi ka prescribe le dokotela lo lesikhathi sanda sadokotela asifundzeki angikhona ukusifunda mina nanyalo nje ngemaphepha dokotela lapha endlini angikhona ukwafunda lamanye awo kodwa mangiwathatha ngiwayisa ku-dispenser lona lonto anginika le mithi umbona athatha lapha abhala
athathe lapha abhale akutshela ukuthi wanatha kanjani leli phepha liphethwe ngimi kodwa angikhole uliqhaza. So ke ufuna ngiyise ku-dispenser bese uthi ke Paul, I have been made I'm part of the dispensation. Lokho kuthi ngamanye amagama uMapostle Paul uhamba mahamba nendlwana wale mithi ilapho uyasawunikiwe kuthiwa hamba ke uye kule community yaseMkhosheni, hamba ke uye kule community yaseSwatini, yase-South Africa, yase-Australia, uphethe na imithi uyolapha labantu ngoba Dr. Jesus so uyathi ukuthi bagula ngani ukufake konke lokhu labantu labagula ngako la kuleli boxanyana wena as the dispenser of the dispensation. So ufika lapha umbone umkhokheli omningi uthi ku-Apostle Paul, mina ngentiwe lokho ingathi kulesi sikhathi uveta Paul kwakuthi nami bengihambela nje ngibuka lo musa waNkulunkulu. Uyabona na uhamba eceleni kwe-lake ucabanga ukuthi hawu lokhu kumbe ngathi lidamu uhamba ubuka, but as uhamba ubuka ubona ukuthi akusilo lidamu leli, is a Pacific Ocean, kuyashona kuyashobela phansi and angibona la kugcina khona. uMapostle Paul as ahamba naNkulunkulu udiscover ukuthi lebe nto ngiyakwathi angathi lutho ngikhathi ngibona. So we talk of the manifold mercies of God. Kwathi uNkulunkulu mawuthi umbuka ngala ubona buhle bakho, umbuka ngala uze umangale ukuthi kanti ubuhle baNkulunkulu buphelelaphi. So as umuntu lo hamba naNkulunkulu ufika la khona umangaliswa buhle baNkulunkulu ngoba abupheli ndawo. Ukumthakathi uthi yabona ubona buhle baNkulunkulu, ubuka isikhebeko uyabuka ubona buhle baNkulunkulu, ubuka ikholo uthi uyabona ubona buhle baNkulunkulu. Kude mina ngingifundisi le ngengayomgwaba kwafika kwathi walona ke mfundisi Nkosi yami siyaqela nje ukuthi uMandudu basekhaya yena mbamba usesogweni kude nje mfundisi sisi ngiva bakhalela esigebengu saqeda tinkukhuthe bathi hawu maye kodwa bekasinaka lokho nje sikhuluma makwakhe beka kulesimo lesi nguye bekamgeza amendela ukuthi aklina nalani hawu lesigebengu besinaka njani utuva nemthakathi futhi lo wasindisa abakwami afa waletha nje ulikhambile likanye hawu yena bakithi. So it's not for us to judge ngoba nathi senzelwe umusa, asibuka lo musa waNkulunkulu lo mnenginenge le uMapostle Paul describe. Isikhathi sami siyaphela bazalwane. Ngifuna verse 9 kuya ku verse 8 kuya verse 9, verse 8 kuya verse 9 la khona athi umbhali, mina nome ngingilomncane kunabo bonke labangcwele ngaphiwa lo musa wekushumayela kubethive livangeli lemcebo waNkulunkulu longena uphenyeka. That is what I've just said about Pacific Ocean. You thought it was a lake, but now you have realized it's a Pacific Ocean because kuNkulunkulu kunezinto letingaphenyeki. Ngaphiwane ukuthi ngibakhanyisele bonke bantu ukuthi lisebenza njani liso lemfihlakalo lebeyifihlakele kwaphakade kuNkulunkulu lo wadala izinto zonke. Let me just take this one brief. Number 1, uthi uMapostle Paul ngaphiwa ukuthi ngentela umsebenzi wekushumayela. Ushumayela, to preach is to proclaim. Ukhuluma nje kona lokhu kwaJesu, uproclaima kona lokhu kwaJesu. Uthi ngaphiwa uthi kuproclaime lo. Angisingqono ngalutho kodwa nangento nje ukuthi nami ngitomemetela lo msebenzi waJesu. That is number 1. And number 2, sengiyamshiya lo ngaphenyisiseke, but sengifuna this part lekhuluma uthi lemfihlakalo yaphakade. Kude ukuthi sitawukhuluma ukuthi iOld Testament emaJuda, iNew Testament yethu thina maKristu. Both the old and the new are
ours in Christ Jesus. Is either Jew or Gentile, the live la nkulunkulu lethu sonke ngoba belivele likhona lelivi emajuda akhona Jesu naketha emhlabeni sathi nasidatisha ideology sathi Jesus did not bring a new religion or new faith, but he brought an alternative way of living kumajuda ngoba emajuda vele ngibo abantu bebanikiwe manje ukuthi bangasahambi ngale ndlela uNkulunkulu bekathi akhanjwe ngayo. So ke uNkulunkulu wathumela Jesus to bring about an alternative way of living. That's why sifunde la kuma sentences that Jesus was born a Jew. Ngaphinde ngathi Jesus is the savior of the world, not only the Jewish people, kodwa umsindisi wethu sonke. Ngifuna ke kuphetha kwekuthi uMapostle Paul, this was a presentation lebekayipresenta kumajuda yale mfihlakalo kuthi le mfihlakalo lena isebenza kanjani ngoba ezovethile kuyishumayela kwayo. Then the last part, it talks of the purpose, injongo yale mfihlakalo. Uyabona lento uqala watshengiswa ubusobayo wangena emathunjini ayo kwase kuyabuya kuyapresentwa nyalo sotshelwa injongo yayo. Lokusho ukuthi this has a progressive mindset asike minza wona. Uthi ngeke progressive mindset verse 10 kuze babusi nalabanemandla emazulwini badiswe nyalo ngelibandla uhlakanipha lokukhulu kwaNkulunkulu. Lokhu wakwenda ngekwenjongo yaphakade leyafezwa ngaKristu Jesu inkosi yethu. Ngaye sinekuqinisela nesibindi sekusonzela kuNkulunkulu ngekukholwa kwethu. Kunye nje kuphela ngifuna ukuthatha la kona bekungaba kunenge kunengakhulu ukuthi ifundo la bebekufuna ukuthi kunamathele kuko kodwa angithathe kunye kwekuthi basezulwini babusi nalabanemandla. Here it talks of the angelic beings kaNkulunkulu ukuthi basezulwini bahleli nje emazulwini badadisha the wisdom of God lapha kithi ngoba bayasibona basezulwini how weak we are. Bayabona buthakathaka lesingibo, bayabona kwehluleka kwethu, bayayibona imicabango yethu, bayakibona tento tethu. But how yeNkulunkulu bathi basabuka lo la umanyala lokukhohlalana babone uNkulunkulu asitatulula asigeza asibambone uNkulunkulu asisebenzisa ha niloko lokwenda dingelo sithi mdumise uNkulunkulu. Thina maselapha emhlabeni we are the teaching aid edingelosini kwethu uNkulunkulu ungubani. Dingelo sithi bona umfanekiso waNkulunkulu kithi, dingelo sithi bona inhlakanipho yaNkulunkulu kithi, dingelo kunenge tikufundza kithi silapha nje emhlabeni singemakholwa ku 2026 yathi ukuthi kude lokwenda ngesithe noma ungakwenda lidingelo sitibukile lesi isikhathi ibuke tijabe. How tiphinde tibone luthando lwaNkulunkulu lukubutha lokutsitsitsa namuhla ekseni. I just want to say to you, you are more important. Ubalulekile emazulwini tingelozi kunenge tikufunda kuwe. You are more than angels. Ungetulu kwato ngoba tona tifunda indlela uNkulunkulu la operate iwisdom yaNkulunkulu kuwe. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we thank you for this hour. We thank you for your word. We thank you, Lord, that you sent Jesus Christ as the Savior of the universe. You sent Jesus Christ, a Jewish man, but who showed forth characteristics of both being a female and a male, who showed the characteristics of being rich and poor, who showed the characteristics of being liberated and somebody who was not liberated, who fall under the law. Oh, Nkosi, sisite sikutshengise Nkosi. Sekwenteke konke, thatha Nkosi
umonqwelo wakho. In Jesus' mighty name, Father, we pray, amen. And may the Lord continue to wash over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will keep your mind and your heart in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen. And please do share this in Jesus' name. Let's pray. Babelonungile sesibongile egameni likaJesu. Sibonga Nkosi nazi isikhathi